Dabang kanayo magsurat pagyan dumawa ibagana kaya't na agatan agring ka mangring na ka kabayan surwen tiyag trabaho timos sagsagluten dakulap mo tapmo rumang ay tiyag mo trabaho di payer di man magkut-kut di nabudo inaldaw aldaw at raman pa'y domingo Alright, so dahil tanggal iti kanta nga pagibos ka Ikkis, very short lang iti programa tayo. So we are ending this program in or shortly ka na kuma. So kablawang kayo manan amin iti naimbag na barang nga aldaw iti Miyerkules kada kayo amin iti labas na. Ayan, so thank you very much iti panang suporta yo iti Ikkis ti Candon Global Express our program. Ken iti Cebu Bukel, muna pamilya iti Ikkis ti Candon Global Action Center. So thank you very much. Kada kayo amin awan ti labas na. So nakikita tayong tumanan ito umalam. Malpas ti pangaldaw. That's from 1 p.m. until 3 p.m. We have 3 guests this afternoon. We have DJ Ramsey from Radyo Natin Candon. And dati duwa nga singers tayo. Ni Gerald Batin, manipod iti Santiago. Ilocos Sur ken ni Junison Bendijo manipod iti Darapida apa Candon City. Ayan. So thank you very much. Akikita tayong tumanan na tatamalam.